Imbula bina naturanga na marama na turbugi na ngone lewa. Imbula bina rangone. Karuita kini marata itiron tapi bingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bay viti na bonga ni vianu yano. Oya upio ratuanga na muni daw ni bengravi. Na makia mo daw no kita tiri karua moni tiki na barumbuka. Ene wasini ngono baruta ki kilo mani koro ilutu na karombo. Nimbulubinaka se kongo ni vakaleleka ni nonde tukutuku. Pagaritaka na minista ni vuli o Dr. Mahendra Reddy ni seng ni dondono me bakanduindu itaki ndona ngone vuli manano ni vuki bakatangane se bakaelewa. Bakamata tataka Reddy na bekaongo eno nona sa seng ni bakatare ndona ngone vuli me dhuri mbure membale titiko na none vuki. Tukuno Reddy ni seng ni dondono na bakatule waongo kan dondono menendike vitale na beka ai mayado. Pagaritaka na songo ka angaraba bagatambagin do na sarbonoa na nonda bonoa nirto usang nindo bata kina baka sama. Kakauda ki mai melapa kita lendo ne pakadaba kina songo ni sarbonoa. Tukuno na Fiji Hotel and Tourism Association ni be kaongo eroni bakalelita kana wili ni sarbonoa erongole mai eviti. Ena non to bagaritaka na non to bagatutu kina standing committee na matakani kuwa reto sangata bagalebu na bakasama ni kena laba kitale e 5 na pasende na bakadaba beira na sarbonoa. Ekane presidente ni songo Dixon Sito ni don mendike batal mati ni tu na kena biu mai ni tu bongo. Samita una keni totongen dona tangane kambe itaki ena walu na dhala ni daka bakambuto karawatiki na rauta ni tolu nan rau 5.5 kaono na $1. Rongodi na matabile wai ni abakangatako o Vikash Prakash e walu na kaunti ndui na mbangi na ANZ na bulo me e na mbaki runan dolutin karua kina sevi temba ni mbaki runan dolutin katolo. E tobi prasad na itotongi me walu na mbaki kibal ni bebesu karao ni daka suka ni otie ono na mbaki. Kinengito sa pakadanga utiko na nonto bakabakarao na nonto timi ni rugby lewa ya vitu ena buku ni soto ni Glasgow Sevens ena madha wakatumai. Bakaritaka na ndani pe bakatabulidio Ben Ryan ni resatu bakarao na dhorbo karsa mending itaki merangole ena soto ngo. Na timi ni viti ena ngandreba ngame ena dhoba na quarter final ni Glasgow Sevens ke bakame na bakandita kana nonto intamendambe ena soto ni Olympic Games ena mbaki katumai. Tukono Ryan ni reto sa bakanditi del tingana dhorbo ena kena rawati ni ulni dhobi ni World 7 Series. O viti e tombo bata ke Portugali, Scotland ke Velesi. Tabe ker non te vakaleleka ni tuku me dhoba na wasi ngona kataraba ni temo de sakamanda. Pula FM nang bandoy na serene wasi ngona ni bakatara ni sibiti ko bekenda na diwa en na tini na miniti na may pakuriti ore bengrabe na nonta nonongo kanda na dabati ko ni rona kaloko en ay kabende de babu ni na bali ni may dabati ko na wani matakabo kan lib serti ko na bisere tali oni na namaka do batati ko may kine na kenan daw ro di kanamaki Pula binaka ayo sala dilawa do bataki ya wana bakatara ne wani dio na kaloko moni tiki na barumbuka en Pula FM nang bandua en serene